Let's check another text. It is an A-level text and we'll read that together. Ez ji çêkirina xwarinan hez dikim. Li malê her dem xwarinên hêsan çê dikim. Carinan jî xwarinan sipariş dikim. Ez gelek caran xwarinên tirkan sipariş dikim. Carinan jî pîzayê an hamburgerê sipariş dikim. Kêm caran taştê dixwim. Firavînê jî her dem dereng dixwim. Ez ji bo firavînê seletê jî hez dikim. Piştî firavînê her dem qehweya sade vedixwim. Let's check a few suffixes and words. The first one is this je. It is a part of this verb hez dikim. We say je hez dikim. I like making foods. Ez ji çêkirina xwarinan hez dikim. Another one is this suffix, is the present tense suffix. When you say çê dikim, I'm cooking. Xwarinên hêsan çê dikim. I make easy made foods. Gelek caran is a frequency word. It means often. Ez gelek caran sipariş dikim. I order often. And another word is taştê. It means breakfast. Taştê dixwim means I have breakfast, but literally it means I eat breakfast. Dereng means late. Dereng dixwim. I have lunch late. And another one is a conjunction. Ji bo firavînê for lunch. Ez ji bo firavînê seletê jî hez dikim. I also like salad for lunch. Piştî firavînê means after lunch. Piştî firavînê her dem qehweya sade vedixwim. I drink a black coffee after lunch. A plain coffee. Sade means plain without additive.